start, it showed up first light. First chapter begins with the light of sight. All the spark coming down with no play. The history about to begin. Baby, you and Oke teman-teman semua, sekarang lagi ada di York Cafe. Tepatnya ini bakal ada event namanya Loop Squad Gathering. Dan di sini nanti gue bakal jadi pembicara, gue bakal sharing tentang gimana caranya memanfaatkan sosial media, terus berkreasi lewat sosial media. So, jangan di skip videonya, jangan di close browsernya, tonton video sampai habis karena bakal keren banget. Dan welcome to Bukuyuran episode kesekian kali. Wait, that's a big bang. Oke teman-teman semua, ya udah selesai ya. Jadi tadi sharing mengenai sosial media, cara memanfaatkan sosial media yang baik dan benar. Ya, peserta juga antusias banget. Dan ya semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat. Oke, pokoknya lanjut ya. Terima kasih.